Te whaatalo whātui lau whaafunga anga ile nei tai au, usi mai lau whaafunga o talafo o lau Radio Samoa. Se fulu tasi tangata malili wa whaamaunia ona o le whao Gabriel. O le tai au na nafi na whaamaunia mai e leo le isi to alua whaau popo, ma o le tasi mai Napier a o le isi o Hastings. Ua whai mai ei fo ima leo o lo yeile popo le nga wono maliliu le isi tu sa mali se fulu i le se fulu tasi o lo o tau sa ilia pia nei le umai o le wha. E o mai lava fo i le fia na nafi le taimi sang no mai ele pale mia Chris Hipkins, e tu sa male tolu a fe lua se lawi la to lo pipi i pea i ngoa i le lisi o tangata e le o mawhai o na maua se feso o ta inga. A o maua lulunga i pea nei fo i numero o wha o popo le isi se lau lua se fulu leo mai isi vai ngo le atunu u, e awi natu i no fuanga nei o lo o wha o pea so e suenga. Ma ua wha amaunia le minista o leo Stuart Nash, a whai aeto e mo o mia nisi leo o le ato e wha o popo. O leo fo iwa tau nu mai le au malanga luas fulfitu o tangata fisoa soani mai au Sitalia, ma o loo ngā lulue whaatasi ma le vaengo tine mua New Zealand, i le tele o vaengo Hawke's Bay. O le aso fo ena nāwhina wha amauti no mai e Chris Hipkins wata lia e New Zealand le o fiti e awina mai nisi o na tangata e fisoa soani i a New Zealand. Tele fesoia inga ono le mae au Gabriel. O le vaiaso nei e no aina tonu o le tusinga i ngoa le atunu u le ato e lua vaiaso o iai. O le whonotanga fo e le Pacific Forum o lo o whaiei fiti le vaiaso nei na wha moe au wai atu iai le pāle mia Chris Hipkins. O le ua leo o nā alu ai o le amalanga i le sui pāle mia Carmel Sepuloni e whai mo na sui o na o lo o talitonu pāle mia o lo o mo o mia atu ia i nei. O le paketi fo e tu sa masaunoanga le pāle mia o le aiai nisi o whaai ungai toe fesui iai le whaatu lango i tu e ave iei le wha mua. O le soe whaiai le ua e whonotanga le kapeneta talu na Sau Gabriel ma ua saunol pāle mia o le alo te ai nisi o fesoa soani wha o popo mō pisi nisi a afia o na o le wha. E le o whaingo fia i tangata ua le o tau no nofo i o lata o whale le tau ma whai e tu e wha atalo sanga fesoa soani a kamupani i nisiwa na whaiai a lata o i nisiwa. O le tele leo reporti e la tau wa afia, e le ngata o le taimi o lo o tatali ai mo le asia o mea tau tino wa whaalea ngaina, a o le umi e whaangai o iai. Ua whai mai ele malo wa whaatu le New Zealand Claims Resolution Service, e fesoa soani talo sanga, fo whaafi tauli, ma vave o na maua se tali mo tangata i o la tau whale o whaalea ngaina. E le fau le whai o nanga whaapea e pei o na sa iai fo i le taimi o mafui e Canterbury, ma sa te le fesoa soani. O le nei au nanga e amtali e le so, ma e le ngata e mawhai ona wala au le telefoni o walu se lau, ai o le amo whai fo ona maua le au whai ngā lue ngai community hubs i au kilani. O le mea moni o le aso fau la vai au lia, ma manino mai ei le tau o mea tau tino o whaalea ngai nei Gabriel. O le saunoanga le alpale mia Chris Hipkins ananafi, a o whai mai ei le minista o Tupe Grant Robertson e ono whai tau piliona. O lo o whaatusai Robertson e tai tutusa ma le tau o mafui e Canterbury, le e tusa ma le se fulu tolu piliona. O le taimine o lo avil wha mua i whale o lo o malu i tangata o le aini whale. Mea ai, e le tise, wha peitu tau feso o ta inga. O awala mo feo ingai whai lava si whainga tā tele, be ona tā ue Robertson, ma e umi se taimi ato e whaale le ai. Ua tā ue fo ele minista o le ayai tupe mai nisi o ai, ma polo keti o le ato e sea mai, e wha o ngā mōnu ua matua i wha lea ngaina, ma ele o maoti po o hapolo keti nei o le a fiai. O leo lo iai le whaas fulu piliona le atunu e mawhaiona wha alu, ai ele i au sia le au wha i wha atapula. Peita ai, mai tangata so e wha apitoa, e iai lo lātou talitonu ngai whai tau se lau piliona, e mo o mia e toi wha atu pei mea u wha lea ngaina. Ua whai mai iai fo i Robertson, o le isi vaenga o ngā luenga o lo whaia nei o le ngā lulue wha atasi o le mālo ma le vaenga tū maoti, iwi, whaapea pule ngā nu taitasi po o local government. Matala muli, leo ina e leo o whaaupenga ina Hawke's Bay o no nisi o amionga o lo ta uai kengi. A o le mautono le to atelo tangata i vaenga neo New Zealand o whaaleanga ina lea wha. Ta ua mai o le tau na nawhio lo tua i aise tasi o sui o le kengi na ia whaala lama i whawhama le ta vale, le la au malosi. O le ua mau e leo, ma ua ave whaatase malana la au malosi. I Hawke's Bay lava, e iei fo i reporti o si o kengi o lo wha mata uina nisi o tangata o whaaleanga ina o lata o whale ai ngoi. O lo moli mau mai fo i leo i le telo whalo ai ngā o whaaleanga ina wha apea pisi nisi ua ngā ui ai Hawke's Bay, ma o leo wha au popo ai, malana au whai ngā luenga. O tala na o le nei tai au, manuia le amatanga o mai aso.